KHUBLEI yapi borok. Kini video ngane tho yapi syapang ukena bashpos nam karta. Ubadi kot khubor. Ubukalalong presiden menengkong berangsung marwai hari India. Apa pai syakani kajing kali kami. Hato kodan kamsyu bangan penyatho yau sapi. Ni barok ngitip syai banga keren syapang ustad bakrautam hapertai. Dr. APJ Abdul Kalam. Hendrai banlong presiden kam semlolong kebasup yau. Namar mbak udai nakalong ying muslim. Ulhaban mat SHIBUN kicingnya. Hendrai ula plit yang lagi tap niang jungu. Bat pen i kelenti sya kicing jom. Tang kicing job. Hendrai ulong ru kadau. Jong kicing lenti. Jong ki misail. Bat ki projek beper jong kari India. Kumta. Kumno ulama ikini kicing barok. Bat kumno. Ki beriu ki sedang kuat yu udah ke kerteng. India's missile man. Ngan sabatai ya ki jubab jong kini kicing keli. Bat kicing shisha bas ngau tenan. Syapang kejing imjong Dr. APJ Abdul Kalam. Syuaban sedang ya ke video ladap yang temai sengapapan subscribe ya ke channel. Bat sekomen ya ke video berpikwa pengan penmi. Paling sedang ya ke video. Lada pikwa ban syai kum kasngi. Nengkong pide ban tang kum kasngi. Kini kikentin bala hikai hapertai. Kawan na ubri ubalaka. Ha kakat santri gurisau kerkendai sepalai puai. Ha kalong ying muslim Tamil. Ha Rameshwaram. Ukpa jungu Ujainul Abdin. Udai unong ni aling kabarid. Ya ki Hindu pilgrim. Bandrung Sharameshwaram. Kat ba kakmi jungu ka ashi amma. Kadai kalong ying bapak ya ke ying kasem. Ko ying jungu kadai kabarid. Hendrai kalong ying pan. Kahe. Ha kalong ying jongki. Ki don sangut ki para sendrang. Bat kawai ke para kentai. Badu Abdul Kalam. Udai ukun bakadu Haba kalong ying kahe. Kajing kajing im kalong kajing duna ha kepisah haying. Kumta Abdul Kalam ulah sedang di kot kobor. Nadu bodang shipos nam karata banjarab. Ya kaying ha kajing don kam. Hendrai hatu keni kadai tang kadau bo ule ya keni kekam. Syam lajid ya keni kekam klem daperkan. Nadu dang red Kalam ji udon kajing ban bat Jingtip. Bat ulang ubat terang banjo ya kajing stan. Kumta ulah jupule syua ya ke kot kubor syua bandi ya ka. Hendrai kelenti sya kecing Jingtip. Kamsyam lalong kepesung. Namar ba udai na kalong yang muslim. Kaboduna ha kayok kokon. Ujumat SHIBUN kecing kecing im. Bat kawai na kini kecing kadai. Ha kapor ba udang rin. Ha kapor ba udang kelas 5. Uparlak ba itam jungu. Uramanatha Shastri. Ubadai na kajat benri ururwari Hindu Brahmin. Udusyong ha kaben benengkong badu. Bat ha kawai kesngi. Uwai unah hikai tamai lawan syaka skul cengki. Ulas ngau bitar. Haba yoi ba muslim usong lang bat ubramin uklamman bakin song lang bat ulap tha yau kalamji banlet syong ha kaben kabakadu Hendrai hato kejing syong ha kaben bakadu kan pen pai dini ha kejing im namar ba ularai na katai kaben bakadu ulakwa ban kala ya kaperthai bat lesi kata kadai kadau ba ujuong kijing mut bakrau jong kari kila bandan hakiben bakadu jong ka kelas. The best brains of the nation may be found from the last benches of the classroom. Could you please tell us what made you to believe in the last bench student? Because I was the last bench. Even I do, sir. Ulat hawila ka jong katong hakatai ka ben kadu bat katong jungu kadai banlong fighter pylon ulayo ya kini jing anu na hingkai jungu bat hakawai kasngi unah hingkai jungu Mr. Shiva Subramanyam Ayar ulahi kayiki bakumno kisim ki her. Hendrai hadin 40 menit kejing pensyai. Dan mano-mano bas ngotoi Ha kata kapor. Unahi kay jengki ulapan kalat ke bajam. Ladap himla ban sengoto ha ke teori. Pihap ban yoi ha ke praktikal. Kani kadai kalat ke bahatam. Hadin balawai skul. Ulay alam ya barok ki kena skul sya kawa bansi. Ha kata kacaka. Ulapan isi sya. Kumno kisim ki her aler. Ulahi kay ruya ki kena ngadok kejing long jong katurang jong kisim. Hado kejing bandor jang kita penyang jongki. Kata kejing yoi ya kisim baher. Kasah karanot jong ukalam. Ularai bah kabukut jong kejing im jengu. Unlong fighter pylon. Ujuong. Katong kabarip. Kadai kapop. Tau ya katong kabahe. Hendrai. Uladok hakani kelenti. Sya kejing penurlong ya kejing amnot jengu. Ban penurlong yang lah kejing posnio. Ularung haka Madras Institute of Technology. Haus nem kakandai sepasan busan. Ha kata kacaka ulayok ke projek haki engineering. Ke projek jengu kedai bantau ya kelingsun
kabala ban siat daki kuli ha kebajan handrai ha kasngi ba usubmit ya ke project jung professor jung semlas ngau tenat ya ke model jung professor ulap tha ya ukalam ban thau thma ya model jung kani ke jing thau thmai kala ban simpor kum ba shibenai da ke ba Pyrkhat ya kani ukalam ula karpa dia professor ban aipor shibenai handrai hatu kinai ke ju aipor shibenai ya ngaru ngam ju apor shibenai ha jing jenga professor jung ula kan tait badong pidan tanglai sngi thau thmai ya model lada phimla phindo ya ka scholarship chongpi ukalam ji ula sngo siir bat sngo lengo habau ri asngo ya kani handrai hatu kani kijing sa terwa por ka berit kan pendo ya namar ba usap ting ba undo ya ka scholarship ukalam semna thia tang simit ru ula tresh tambat mid bat sngi hado bah ka sngi ka balai habau pen iya model jung professor jung ula lengo shisha professor ula phaitin badong ngatip bakam long kabala setia bantau thmaya kalingsun apa lai sngi handrai phila palong ya kani dak ji angut banyo ya ka scholarship ha kani ke jingja ukalam ji ulus ngotho ba ban job ha ke angut changpi phide bandon ke jing pendan buram ke basirhem sha ka thong jongpi hadin ba lo pendap ya ke engineering jung ulalait ban penorlong ya ke jing fox new jung da ka balait sha ke interview ha Indian Air Force haneragon handrai kumbang la ongshua kejing Fox New jung kalau susah kum kejing Fox New namar tang perangut naki apusangut ki balates kila sajin hitip ukalam ji uban ha kerdan bakat no kekerdan ke bakandai tang nak kadau jong kewai kekerdan kejing Fox New jung kalau susah tang kejing Fox New keni kejing ja kadai kejing dua ke bakrau yu handrai kadai ru kejing hikai ke bakrau kani kadai ru kadau ba ukalam ji ulat ho yak autobiography jung kamai journey transforming dreams into action ha kabaul ong yak ni gikintin kadai tang ha kapor bangi mat jingdo bang sa sothok ba kini kiladan hangi na do menchua ngidai tang banwan ba nang ban ja shaprang ha ka jing im chingi wat la ulat do lat ha ka jing Fox New jung ban long fighter pilot handrai da ka jing jung ula perlong ya kari India ban hair sha ka jing jom haba o syakan tait nak Indian Air Force ulalait bandrung ha ka Defense Research and Development Organization ka DRDO ha usnem ka dais pasan bupra hadin ka tukan isnem ba ulat tare ha DRDO ula syapen kan riano sya ka Indian National Committee for Space Research ti in kospar da o Vikram Sarabhai ha ka ba kamram jungu kalong bantau yo roket banangkong jong kri India namar ba ulangan ba kari kamdai ban yo ayai kebeduna nak cingcop jungi wat la uni roket la thumban penher nak kesnong thumba Kerala handrai namar bakarang dai ha kakerdan banangkong ti in kospar kamdan jakatre bat kamdan kilat pentet benya ha kani kicingge u Abdul Kalam ji ulaong nimdai ban ino bat nimdai ban ailan ikicingge ban job yangi bat adin kata ulapan kelai kijing mani bamsim lapan dan kamshu jong kesnong thumba sya ka workshop jungu bat ya ka Bishop House jong Bishop ulapan kala sya ka ying trekam jungu ha ka bakhadu ulala ban sinaya roket handrai kicing kimsem lakut hangta ban kit ya ki benta jong roket sya ka jaka penher kim dan kilat trekam umta kilha ban kit ya barok ki benta jong roket da ka bicycle hadin makilamat SHIBUN kijing ha ka atwe trik nai wing ka handai span rupulai lapan her ya uni roket bat kari India kala sim ya ka senjam ke banangkong sya ka liang ka space handrai kejingja ke bapen kup kerteng ya APJ Abdul Kalam kum missile man kamdai setia kejing job handrai kadai na kejing rem ha usnam ka khandai span rufo kundai ukalam ji ulalong project director jang program nengkong jong ki India bantau ya ka satellite launch vehicle ke SLV hadin ship house nam kejing tre shitom ulala ban penher ya kani ka satellite handrai ha usnam ka khandai span ya pun rio kejing ja besngosi kala dia ukpa jong kalam ji ulaklano handrai wat akan ikapor ke besngosi syam le ino yala kakam ula pendep ya kanik program da kebobo yala kejingim hapo katang jung handrai hau nailar ka khandai spanya pukundai haba la penhere ka satellite nakadaw jong kijing duna ha benta ka baar jongka ka satellite kala hamno haba ka program kala marjing rem baro kila sedang ban bu jingkeli halor kalam ji handrai ha katai kapor professor Satish Dhawan ubandai chairman jong ke Indian Space Research Organization ka ISRO ula simlut ya kejingkit kle halor kani kejing rem da kejing sarong halor kejing sinjar jong professor Dhawan ukalam ji ujuang unong yalam udai bandan kejing yo ijngai bat kejing angnun dai banting ya kino kejing
Hendrai udai ban tim kumno ban penram yaki. Bat ke bakong sane udai ban trei da kahok bat da ke bakhoj mensim. Haba udang kenmau ya kani kicingja tang uai uslam hadin kicing rem ulala ban penher biang ya ke wepat ke satellite vehicle ke SLV3. Bat ha ke khat pratri unaitung ke kandai spa prapau ula penher ya ke rohini one satellite lengba ke SLV3. Ke bapalong ya ke India kum kari ke bahendrio. Ha ke pertai ban yorung ha ke konhon ki bala ban penher satellite. Hadin kani ke program dilala ban pendep SHIBUN ki bepat ke program kum ga agni bat ke pertwi ki badai ki misail ki bala pentrai kam nengkong hari India. Na kani kadau ula syapan ke buram da kapat ma bhushan ha usnam ka kandai spa prapuai bat kapat ma vibhushan ha usnam ka kandai spa kandai pau. Hendrai ke kam ke balawan rayu syaga Bharat Ratna ha usnam ka kandai spa kandai punyau kadai ke program Pyrkhat tu. Ka Pyrkhat tu kadai ke program persang bom nuklear. Ha ke bakari India kala pendan kam dak satellite jong ke CIA. Kenang bikin persang ya ki bom nuklear temai jongi. Ha kani ke program Dr. APJ Abdul Kalam ulalong project chief coordinator bat-batla ke USA bat Japan kila persang ban khanglan ulanang ya chakmat da kejing start bat kejing krau jumur jungu. Hadin ba ula syakri ya kari India ke Southway senem ukalam ji ula song tait na ke di RDO ha usnam ka kandai spa kandai pukundai. Hendrai lai senem hadin kejing song tait lawan ra ya kejing tarwa ba unlong presiden jong kari India. Hatu kumno kani kaja nganya thu ya pi ha usnam arjari wei hadin bu ula song tait ukalam sar ula lait pule bat ai jing hikai ha Anna University bat ha kawai kesni ha ba ula poy school ban ai ke jing hikai jungu ula yo kapon bat la penti pau ba menteri rang bado kari ukwa banyakan badu. Hendrai kani kapon kol kam dei ke bakam kai namar ubakren baru kalam sar ha katai kapor udai u atal bihari Vajpayee tang mar yashim ya ka kol u Vajpayee ji ula ong hau kalam sar ngidan ka khubor kebran kam tam nak benta jompi ni sngau ba kari India kadan kam ya presiden kum mapi bat kani kam dei kejing kendit shisha ya kalam sar haba ula yo ya kani kejing tarwa ula ong hau Vajpayee ji bau nai utang arkanta ban Pyrkhat ha kete ki arkanta ula Pyrkhat halor kejing penroya kari India shwa usnam arjar arpau kejing paus new bau lu judan lupa kani kadai kalat ke bakor tam nak benta jungu man pendep ya kete kejing paus new bat hadin arkanta kejubab ke baul ai haka apusan terujud liu arjar ar ulalong presiden bakat wei jong kari India. Hendrai wat abau ulalong presiden syam nakan riano na kejing angnut ban hikai man kapor ba uyo apor ujulai ai jing hikai ya ki khana school ha ka wei ke interview ha teachers dia ulaong lada ki briu kinten mau yang aku munang hikai babha katakan long kaburam bakrautam ya ula i chisha ya ka kam hikai hadu pa syam le ino ya kani hadu kejing yap chung uru ha ka arpunyo ter ujuleu arjar khatsan haba ula yo ya kejing panghat attack udan hasilong ban ai jing hikai ha India Institute of Management KIIM. Hendrai wat hadin kejing klat jungu palat lailak san pawajarut kibriu kilawan ban ai buram ya kejing tep ya kani ka penisai ba dai tang misail man Hendrai udairu people's president ukalam caca bat SHIBUN ki wede kumau kisah akidanut jong kibriu kari India. Hendrai ya menta kalong kapor jong pi bat jonga kai na kejing hikai jong Dr. APJ Abdul Kalam kaba PA bat sngau ban pendan kam kejing im jong pi ban kai na kejing ja kejing im jong kaba pi sngau ba ka pen slur shisha ya pi pen pau ya la ki jawab jong pi ha ka comment section hapo tang kini hi KHUBLEI SHIBUN.